What's up people, twongeye kubashimira ko mwongeye kwirirwa kandi mukaba mukomeje kwirinda iki cyorezo muguma mu rugo cya coronavirus. Twongeye tunabashimira ko mukora subscribe muri benshi, mugalikinga na video zacu, turabishimiye kabisa. Amakuru y'ino munsi rero tubafitiye ni amakuru ajyanye n'icyorezo cya coronavirus mu Rwanda. Uko gihagaze bimeze bite mu Rwanda? Uko bihagaze, hari hashize igihe abarwayi baboneka bakavurwa abandi bagakira, bigaragara ko umubare wamaze kuvurwa bagakira ari mwinshi ndetse unari hejuru y'abarwayi. Ibyo ngibyo rero twari tubyishimiye nk'abanyarwanda. Ayo akaba ari amakuru meza nyine twakishimira kubera ko turi kugenda dukira icyorezo. Ariko si ibyo gusa, Minisitiri w'Intebe Dr Daniel Ngamije yatangaje ko abanyarwanda bamwe muri bo hari abagenda basuzugura iki cyorezo, bagifata ko ari icyorezo cyoroshye kandi ari icyorezo gikomeye gihangayikishije isi yose. Ibi ngibi byavuzwe nyuma y'uko mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga hafatiwe umugore wari warashinze akabari mu rugo iwe, ndetse akajya azana n'abagabo mu rugo iwe bakajya bahanywera abantu bose. None muri iki gihe mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga, muri uwo mudugudu uwo mugore yari atuyemo, nyuma yo kujya kwa muganga agapimwa agasanga yaranduye icyo cyorezo cya Covid-19, umudugudu wose yari atuyemo ukaba uri mu kato. Rero Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije akomeza asaba abanyarwanda muri rusange kwitwararika baguma mu rugo, bubahiriza ingamba za leta zafashwe zo kudasuzugura izi ngamba ngo zifate nk'ibintu byoroshye, ahubwo kuzishyira mu bikorwa nibyo bituma twirinda kurushaho iki cyorezo ntikigire ingaruka ku banyarwanda benshi, kuko ukoze ereri gatoya ushobora gushyira ubuzima bw'abantu benshi mu kaga, bakaba bacyandura, kandi bityo ugasanga igihugu kibigendeyemo kirimo kiravura abantu benshi ndetse ibikoresho bitanahagije. Bityo rero Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije asaba abantu bose kuguma mu rugo. Dukomeje kubisabira nk'abanyarwanda muri rusange, twese tugume mu rugo, twe gushyira ubuzima bwa bagenzi bacu mu kaga, twe gukururana turi abantu barenze babiri, kandi dushyire intera hagati yacu kugira ngo twirinde iki cyorezo. N'ahandi mwakurikirana amakuru agezweho atari aha ngaha, mukomeze gukora subscribe, turabakunda cyane. Ciao ciao.